Miyam kita mukta nga segi topik Chahi ani Pharaba. Chahi ani Pharaba ise loina ba khangna wa pham ne aduga maruina nungti gi thabai khang chatpa aduga I paw se nungti gi sungtha thadok tana dum ta ba haitare aduga kari thui hoji pau da kari thokre na khara nahaw ba singi young generation sing gi mind da di amorom da hairadi adum thoga dum leiba thawdok mayam sing che adum yenga lakpani na Chahi ani Pharaba se Chahi ani Pharaba se adum kara yang na son ba haiba tai aduga maruina खरा अहन होइजरबा नुंतिगी टीवी मांगसु फंबा गमदबा अदुगा फोन स्मार्टफोन गसु पाइजदबा फेसबुक सोशल मीडिया दा कइदा नुंतिगी करिगी तौरिबा अपडेट सिंगसि उबा गमजदबा सिंगना सुम कल्लुबदना इरांग दो Chahi नि फाजनग्रबा वाहंगसे अदुगा करिगुम खरा लापना लैबा मिसिंगम उबकांदा शरद मणिपुर की कांगनुप की कांगनुप अनि की इरांग से Chahi नि फालबा लैंगाक्ति कराइ दैसे अमुक मसी अमुक अतोप वांगम थोगलेबने अदुगा मरुइना स्वाइदा सुम उजबदा खोइना खंगबदा Chahi नि तिफादि फारबा अदुगा ख्वाइ मरुइना होजि होजि फौदा युम कै मांग ताखिबदगी लांजेनबा सिंग केम सिंगदा रिलीफ केम दा लैरिबा सिंग करि सिंग सिसु मयुम मैकैदा मु हंजलन बसु मु ngमद्रबा माइके नि कि कोइ हाइजरसे अमुक किनतबा अदुगा मरुइना सुम चीफ मिनिस्टर लेरंबा अदगी प्रेसिडेंट रु लाखिबा गवर्नर सिंग करि सिंगना लैंगा की सासन पाइरकपा मणिपुर की ओरि फिबम सैदा खुलाई पिखल उ गाइन तौबुदसु नाकल मोरमदा तंपाकी माइके की से खुलाई पिखट पहरकपा विलिंगली हाइबताय अदुगा मसाना याना स्वाइदा कैसु नंफु साफु फारुबा ऑपरेशन सथाबा नतबदा मसाना याना ओके लान लोसलनी अदुगा नोंमै कापना लोय ओ अदु ओरदी लेंगा की रोलमदी लेंगा की रेस्पोंसिबिलिटी लोपितारे हारे कांदा खुलाई पिखट पहरबा अदुगा माइके यमदना अखोइदी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन फंगजिंगिदी खुलाई थादो खिरवेदु चप युंग लेर कांदा अदुआइदो करिमसु तौबो ngमदब याम तहोनिंगबा अदुगा यामना फोनिंगबा अदुगा यामना अदु वाफमदि नतबदा लेंगाकना थोकपो ऑर्डर दुबोगदा इलनबमदि इंदबदुनिको इलनबम चंगबदुनि अदुगा मरुइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना माइके अनिमक्ता फ्री मूवमेंट लेहेलु मदुदा येखाइ थिंगा पिरकपसिंग अकपा अकनबा एक्शन लौनी हैबनि मदुसु ngमद्रबा सम नारकांदा अदुगा होजिक लेइ फियम से मरोमदा यस नोंमै कामनदे अदुमदि चुमी तवदबु करम कांदा कामनदइनो कनाम हाइ ngमदे अदुगा मयाम तालिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग करि सिंग कन्न लाउरिबा मदुदि सुदा लेरिबा केदर सिंग से मनिंग मखा तमना पंचत चलनबा खुलाई सु अफा फबा आइना याद मोंग द पाहनबा असवाई सिंग से खुलाई लौथोक्त्रिबा अदुगा मयाम रोबदगी चंगखि हेना पानरिबा मयाम सिंग मसक खंगतो का हेगा लंद्रिबौदी इरांग से लाक्सन बंगमोय हायबनी यस दिल्ली की वारी छाबा होरकपा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग माइके एनिगी मदवाइदो वारी छाबा होबो नतबदा यौरबो सिंग हाइबिबदा वारी छाननबा लंबी फाटपनि हायबनी मदुसु अप्रैल की था द्वाइदा अमुक सेकेंड राउंड के उ फंगद खलमने मदुसु उ फंगिद्रे अदुगो येस हुजिक्ति खरगा अमु हेन थिंदगदौ माले मरमदे पहलगाम टेरर अटैक मरम ओरकांदा सेंटर की मरुइना होम की डिफेंस की पीएमओ स्वाइसी लोइना पहलगाम की टेरर अटैक मरम ओरकांदा लोइना चिनगी भाई अदुना मरुइना लाई वाफमदे Chahi ani फागिवेसे वहंग अचौम हेले मदुरी लेंगाक लेतब मालले फिबम लाक्सन बंगमदब से लेंगाक लेहंदब माले अदुगा लमहेन तो हेनब सिंगसे लाक्सन बंगमदब से सिना गबोहेना लेंगाक लेतब माले स्वाइस्ट कुपना लाक्सनब खननब तंजानी ngasigiसे लोय येंगबिरिब पुनमकपु सरचंद्र शर्मा इम्पैक्ट न्यूज की मनुंगद तराम नोक्सरी अदुगा ngasiगी मनुंगद चरुक याबिगदरिब लेंगसन दुन लेबिरिब गेस्ट सिंगदे आइगी येत इथंगथंग फंबिरिबसे प्रोफेसर एमसी अरोन डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी मणिपुर यूनिवर्सिटी ने यान ओजारुन तराम नोक्सरी ओजारुन की ओइद लेंगसन बिरिबसे डॉक्टर थियाम भोरोट एसोसिएट प्रोफेसर सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल इंक्लूसिव मणिपुर यूनिवर्सिटी ने ए ओजा सॉरी आइना इंट्रोड्यूस तौदरिसे सोइरे मरुइना ओजारुन की लेखरे अदुगा ओजारुन की हेक मथंग दलरिसे नाकपिगेनि येंगबिरबो पुनमगना ओजारुन की ओइद लेंगजिन बिरिबसे असांकस प्रेसिडेंट इंडिजिनस पीपल फोरम मणिपुर ने ओजा असांकस सुतराम नोक्सरी अदुगा असांकस की ओइद आइगिने येत थंगना फमिने जरिबसे डॉक्टर थियाम भोरोट एसोसिएट प्रोफेसर सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल इंक्लूसिव मणिपुर यूनिवर्सिटी नि ओजा भोरोट सुतराम नोक्सरी थैंक यू यान हनबसे आई मरुइना आई मयाय दगा फम्मे अदुगा नाकन येलो माइरोम अनिमक लोइन उबा हाइबते ओजा सांकस अदुगा मरुइना लिनियरी फिल्म से अनिमक की चेन खंगदोनी कांगलुबनी हाइबनिना मरुइना कांगलु अनिमक की फिल्म से खर वांग लेपगा उबीबा हाइते ओजा कसा अदुगा ngasi की पीपल कन्वेंशन जो योबिरुबा अदुगा पीपल कन्वेंशन जिना मरुइना अयिंग बसिंग हेना खंगबिरबा गांगतनी मदुदि कोकोमिना हांदि लाखो लापने
ngasi people convention ama phab leiba du ma sina lor warep to madu makha tana kari warep hai kan da Manipur da tangdu leita bal henana ba miyam pulaga convention phakthokpa madudagi warep sing low wa haibaduni oja sankasa ngasi gi topic Chahi ani Pharaba haibis to opening remarks adu ngasi gi people convention charu ga biruna yabiruba final draft resolution dum li thokte torokse yes convention gi mai kai se krom de legeda man ge sine oja sankasa Dasrat hoi ngasi gi convention do di adum agi wakhan do di adum positive ta constructive way da ko way forward ta aduga solution nama thibada yamna chauna mateng pangani haibagi thajabal lei huji phobadi adubu ngasai masi panthori base mayam pullaga midi yame adubu tobot mapham da su amuk tongan ba ngasai gi thim da haiba tare adugi mong da panthopa su so mulai aduna ngasai akhoi gi issue sidi amata oiba aduga hojiki problem sisu amata oiba aduga conflict su amata oiba tongan banataba haiba tongan banataba adubu goal su amata oiba destination su amata oiba to amata oiba potu da khara kitang tongan ba mong da akhoi se pressure pi ba natra approach to bolom da changlak pa se goal amakha oibadu da approach se mari manga oina changlak pa lak pa kanda horeng kitang madugi ideology concept ki tongan ba conflict se lak pa gi yam phajaba mong du yam phajadaba tadara haibagi ai isagi china ba kitang le tarani haibana ta tarane amata pangthopani na madu pangthokpa mayam gi angle se amu voice se changlak pa ne na akhoi gi Manipur da di waikhu gi history su le story su le ne na ko phajaba di yam phajare ab punamak se adu horeng thabo oina panthorak pa kanda potu taba ngamdrang loidra haibase madu ai observation kana tawi aduna aduga ji jasara topic da lakchaba kanda Chahi ani conflict toba asmaina problem leiba war thokpa haibase Manipur di piklaba state ni population yam darabani yamna adugumba lepak amada Chahi ani irang tauraga leiba haibasidi adum world history oina lehogani adug history se afaba oiroi yam maramdi lan haibase karigumba atopa country ama ga ama dispute lainer capture taunaraga invent taunaraga natraga occupy taunabagi nampuda amada tauraga issue yamna maram chaba adukumbagi lan adudi world loina thoeba madudi history phajeba for example Israel ga taunariba aduga Russia gi Ukraine taunariba mamang da Iraq ga atopa taunariba asigi history se khra tonga leba adumaina pot se khra tonga leba adu hoji Manipur gi issue sidi amarom da adumaksu natte heba adu hoji pot se akhoi tonga na lai khrabisu natri aduga hairiba lamdo maite gi lamdo parakukina changlaga rule over tawre madu takhaibani madu defeat tawrakpani madu amu overtake tawbani haibisu nataba kukina su adu mangai kaisuna state amada leiraga sumaina Chahi ani lakpasida aikhoigi problem di lei landi le dubu history da mase afaba oida mande haibadi India gi government gi adup sonbudo hadak Manipur gi conflict sida expose to thokhreba yamna chauna mina population ne highly democratic country ni socio economic ta all the super power adugi the chang da yauraga dorib ne hena naina ba ngang na ba haina mayam do ngasi Manipur da 2 years conflict se lakpa kanda India gi government gi adup son ba se bitribi de expose to thokre adana akhoi Manipur gi mangjaba khang natana mai khiba khakta tana central government gi wholly tot akhoi India gi nation oina di michat athibadi leikhre maramdi atopa hana South Africa da atotopa mayam da sidigi hena mi siba lan thokpa mayam leina leibane mi lak hena siba yauna bane adu tha ahum mari digi hendiaba adu atotopa da tawriba potu adu mai na terrorist to ada tawa harasu tha amani da na nation duna control to pot ni hebo adu ko chumna country amane na madugi dispute ki area da border da kapna banduna tongan ba pot ni hebo ado sigumba civil war gi type ta amaga ama unaba ya da ba chat pa ya da ba
khang thena thena ba da mafam da adum hatna ba phara tawba lan si de civil war kawe amarom da indirectly akhoi na civil war na te hai ba yaro ya ba civil war na te hai ba sya yaro ya ba do de da koki ma impa da he ubada thado ga daro wari ba do hoje koki na maite lumla ga lai ri ba kapo pi chat pa yaro hai ri na hoje adu chat pa yaro hai ri hoje shiroi festival phobo da social media da threat to bo hore so adu di sigis asi kari war ne na law sira ibni da se civil war na tro civil war ko ya ba civil akhoi micham si una ba ya da ba no mai fiber sing me seng kap na ba na ta ba civil maseng akhoi un micham si una ba ya da de adu de hen lu ba kri le gi ba adu kum ba phifam da manipur da chahi ani se continue to da na hujik phob lak pa da mi masing thi ba ngam da na si da na le ri ba mang da le ri ba adu de gi amuka displaced mayam idp da le da na mai yum thadok da na chapam le da na hujik wa na le ba adu de gi amu hona mai te sing na ngasai gi area senapati churachambu chappa ya da ba mathan na ta na hujik mai te gi lambi option le da ba aduga hujik ki hairi ba kuki sing ju imphal da mu lakpa ya da ba sorry asikumba tholi ba mayam si da adup chawraba nation amana lepak amana country amana India government amana madu solve to ba ngamda ba ngamda na chahi ani lakpa haibase kari hai sidigi kari hai sira democratic country hai bane aduga yes world ki karigi military might ki changdam narakpada mari shubada leiribani sam harakanda aduna pikhaba lebak manipur gumbada kanglup ani gi irang harakanda sahi ani phan giba adusu sahi ani pha ba ise karam kam da idp sing mayum da hanba ya no karam kan da free movement like my ke ani ki mi sing hana le ma phim sing ma phim da sang ba ya no hai ba sing kare sing aduga khulai si afa fa khulai paidana shu gi mingda leidana chatpa khotpa loina free oina chatpa khotpa ya liba aduga khulai pa ba sing china miyam si punamak si machin melega mai kai amda pubudong to bustai da pibam lakshan ba ngam da ba haiba se maswai ni lengak ta choba wahang ama oidori ba aduga maroina masi history da haiba tae history da aphaba record tadi oidi ororoi chandi chalani haiba ni sam dare kanda ojaborot an round ki stay maroina chahi ani pharba se kitang kalabna hangjara ge aduga ngasi ki people convention ki my own ene hangge chino ja maroina hoji koi ki final draft resolution mu ujada banina yawbi ru banina charopoma dum an kan bada haipet resolution to korom da chatori ngasi ki mifam people convention che korom da chatori haibi ki tangkak tuma adu waja sa kansan haibi bada yes issue sab mane aduga maroina goal su sab mane destination chu almost dum chab bana ba gaktani adu mafam mayam da pangthok pai choja tangai phatana khoi sum ujabada legi da sing kari singi memorial sing kari sing saba adu ai da hai le kalakpagi adu maram muraka na manak na to gidana swaida mung lak sing khudung cha da phim dura mafam sing kari sing khara yam base mafam amata da heta pun bai chu kitang khudung cha da ba leibra mafam amata da pun ba ngamde haidana madwai du tongan li punjan ba ngamde na kitang lan khanbadu lan gadra chini oda sigi kumalambak ta pangthokri bedudi adui convention di mi di phasana dum pulle hai tare tongan ba khogi community gi representatives yu ayam nan yaw hai tare ara magi oi ba wakalon speakers sing adum phongdui khogi hojik lagi ba issue ji chahi ani henjele college daida som sangdadana leibasi kari no hoi kano da kamna ba khonna bai makhon di ta gidre di khulai di thinkat pe ba thinkat le tamda singdari thinkat yes thinkat kre adu still saigi yam challenging oi ba issues mayam ma address to bam changi for example oza ani ne so hen khangbi pre movement ji yam challenging oi issue ne ba idea saigi kam somna kanda march tang ni pan da union home minister na lauk thokri ba national highway ani hom da free movement le ni hai give do aduga free movement je le ni hai raga adugi do mission do start to da dum so open asina yawgidana aduma success oigidre hai tare adagi free movement ji yam challenging oiba maram di saigi chathok asin akoi gi kana movement je thingak pani na aruga masidai da masigi issue ji dasengna haigadi akoina khalamba wakal di PR sit chatna labani na February tang trom dui diga sidai da yamna kan by action lorkani PR le di kaina khalamba perception do hojiti toroktre ba action loroktre hai tare no action ko aduna masi free movement ji masigi keno ji ma koi gi
sigi areas the government na flexible approach ama some approach it thamadi yar roiba yamna rigid over action ama lon jering ai taroja free movement ji lai ragadi ekoi ki hujik lai ba 2 years long why kai gino it has taken so long 2 years the conflict usana haibi gedo tha taruk tagi tha tare ti chat ba am yauri ba prithvi gi achok chok ba ethnic kenoji ekoi ki leba ki crisis sing si da tha amad loshamba tha taruk to loshamba aduga manipur da why it is taking so long ebse masi yam chawba question amne ba aduna masi gi first crisis si phajana maru phukna lotion gi haita gadi sai gi leiriba free movement regime je free regime metai ba aina border area gi regime di pan adu su issue mo eri bini ko free movement there is the ngamatri je masi gi moi gi kangpopi side leiriba kano si moi na khalam ba ai ai de moi de leiriba organization CSO singna maitai si free movement si kangpopi side da dimapur chata de moi kem tau yar roi kan khalam ne ba moi gi na pa me ba moi gi goal ai de moi ne ta le ba sing kem tau yar roi si da pu free movement ji to hon ra ga di kai na ko tu na ga da ni tham ba yai ba adu gi area do ma adu na first si gi kano se si gi issue si government of India na amasung state ki legak na yamna rigid oiba policy ama lokhot piraga free movement si lay lagadi maroi na maitai gi chato sin phara moi gi ju lakpa akoi ju chato sin phadan tarogadi crisis si da hong mom lakani haijari ba normal si ma soi lakani free movement ji len ragadi kamai do na ari to pamana hojik lai riba IDP internally displaced people 60,000 hen lai riba relief center lai riba se makoi sing je makoi moki mayum da hazilan ragadi kamai na peace procten haiba ma siam jawo issue ne ba si jaga si da su kano gi lenga ki ba akan ba mieng ama sanghaninge ba karigumba 60,000 hen na lai ba IDP sing si chura champur do airo mori do airo kampupi do makoi je makoi mogi mayum da hanjala lagadi irang loire irang thupchale ba singam dri je karigino haiba ma lagi dana ko aduna sai gi atopa mana long standing issue border gi keno se border ji koi 398 kilometers sangba Manipur ga yumlo nariba Myanmar border se da porous oidana sum se da changai ba illegal immigrants mayam refugee Myanmar da thoi ba what instability hunta ga sai gi moi ethnic arms ka thona ba de gi som da changjal lai mayam even ai su mamang da panjabram ne Fungyar ki assembly constituency MLN high ga bane ba floor of the house assembly da somna kan degi pa illegal immigrants sing na kamjong lom da village population degi outnumber to en high ga even phuna sing hengala even phuna to moining ngame high re ba illegal immigrant sing kyam yam gi da aduga very recently Technopol lom side to maring macha ama refugee na pura me haibe pausta hai ba sabai da udana porous border ki issue jima address to bam change ba lenga ki yamna kanba step ma lawraga ko aduna seida arigi atop mana crisis si phajana lotion gi ta di phajana with strong determination lotion gi ta di buffer zone legi singje movement to bada zone legi ba singje masi su remove to bam change ba it freely movement to bam change dra ko si ju address bam change adagi ngasi gi convention tu da ayakna adui matang da jana su hangbigi do convener na pathok pada ngasi akoina tawjari ba convention mayam tiliba mayam learned person mayam phongdoi ba tongwan ton ba loop ki muting na phongdoi si kaino si dai de warip mam lorga India government khoi ga pam do haigani si phongdokani aduga khoi long lasting solution ma porokna ba adamain honani haibagi keno ma convener gi magi pathok ba taja gi bai tar aduna masi masidai da kaheta dialogue amasung comprehensive or inclusive boy ba dialogue ama government of India ga to husu phai ba haidi dialogue ama yaudana sum kana to husu ju kaheta lambi si koi lamuk na bai type la katra ko aduna khoi gi pa man sini akoi ni yaning man sini koi yaning da ban sini du seng seng haina tare da ko aduna sai gi convener na pathoi do adugi mayam dugi moina khalliba mayam gi miyam na pami ba adui du government of India da hairaga moina yabibra yabidabra adu moin tabiragadi leiriba issue si soidana resolve tawni na ai adamaina convention sina lepkhido adu mali na thamjake okay thank you han program ta oja ujun lak thar to ja ngasi se sahi ani pharaba sigi opening dimak thama thambe yani ai mai kai de et to su ne yan nan ba se oja maroina hoji phauda mai kai ani maki disham hai kanda atop mai kai tampaki mai kai md disham se willingly
ꯄꯤꯈꯠꯄꯗꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯥꯏꯀꯩꯅ ꯃꯨꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯇꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯔ ꯂꯤꯡꯅ ꯈꯔ ꯃꯨꯛꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯤआꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯉꯥꯛ ꯇꯥꯏꯅ ꯇꯥꯝꯅꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯤꯁꯥꯟ ꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ 9ꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯆꯠꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯅꯦꯛꯁ ꯏꯁ IDP ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯅꯔꯤꯁꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯅ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯤꯛ ꯀꯦꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯍꯤ 2 ꯐꯥꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯍꯥꯜꯍꯟꯕ ꯑꯃ फ्री मूवमेंट लेहल मतुंगददी माई मागी मखुंदा माई युम चंगा हंजनबी फीव नत्रगना IDP सिंग माई युम हलनबा फ्री मूवमेंट स्वाइद करमबना हाना अप्रोच से करमबना हलनिगे हाइबगी आइडिया हम ओजाजी लौदोइनिको ओजा अदु करिगुम कांद मार्च साइड की फ्री मूवमेंट से अखोइदी लेंगाक से मतमदुदा नसागी सेंटर ना हाइरकपनिना सेंटर ना हाइरकपनिना अदु PR सु लेरमिना ए खर कन्नदी तौर अब माली हे खर कन्न तौर खदो माली लमहेनबा बंगा यादो मानदे खलमने बोजा बट लमहेनबने हेना लिंग लेथोकिबनी सम समना लनहेनबना थिंगिबदो करिमता मदवाइदा एक्शन सु केमता लौबो उगिदा हाइबते ओजा स्वाइसि कमाइ उबिगेसिन लेबाक अमा लेब तारगदी लेबाक तु उसिलहनबा म चंगे यस हौजिक फावबदा सही अनि गी लेरिबा इरांग सिदा इरांग मनुंगददी लेबाक सि अमुकेन उसिलहनगदबने इरांग लेरगदी इरांग दु लाक्सनबो होनबा मतमदा इरांग तौरिबसिंग अदु मची लेंहनदबा मा लेरिबा मफमदुदा लेरगा नोइ तिन्ननबा कैदौनबा तौरकपा अमा चंगे मधुगी मतंग सिदा लेबाक सि for that matter government of India amadi government of Manipur even ngasi fawba PR leraga su government of Manipur judi leiribani aduga makhoigi instruction kari karama duke tathok tasindu center ga tawe na highway wani government of Manipur di leiribani government of India leiribani pulla kanda ikoina government haisineba sigi government sa masi usil hanba machang madugi usil hangada basida आई नुमित रावानी लेरगा लाकनी मतमदुदा इरांग लोहेलनी न सही अनि गी ममांगदा हाइक्रिबनी मा हलखिदबनी इरांग दु लेतबा इरांग से लोइसनबा ngamde हेना इरांग सिगी कॉम्प्लेक्सिटी से हेले अहानबा मेगी तांग अहुम ngasi दगी सही अनि गी ममांगी मेगी तांग अनि कैनो से तांग अहुम दुदा पुंग अनि गी मनुंग लोइसलहनबा याबा इरांग असा सही अनि सलली से करिगिनो हाइबगी क्वेश्चन अचौबा म लाए मदुगा ngasiना अमु कैनो से मार्च की तांग कयानेबा होजे हाइबिक्रिबा तांग 9 दा फ्री मूवमेंट लेहलनी अदुगा ngasi मसीदा थिंगनपा शक्ति खुदिंगमक मसीदा हेक येलपा खुदिंगमक असा मसी नंगाइरगा फ्री मूवमेंट अमा लेहनगनी हाइबदी कुकी की मी सिंगना तंपाक्ता लापा तंपाकी मी सिंगना कैनो की कुकी की लमदा नत्रगा हाईवे सिंगना असिदा चथोक चसिन से फ्रीली तौहलनी कुकी सिंगदसु कैनो से हॉस्पिटल की हाइरो देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिंगे हाइरो नत्रगा एयरपोर्ट के हाइरो मसिगी से फ्री एक्सेस समा फंगहनबगी पोचिनी अखोइना मदुददी something hanagi popular government tuna siri biren losing ma sarkar duna ngamam daba pot ama ngasi pora kadore haibagi nungaiba ama or kaino ama santi rom da la kadore haibagi thajaba ama manipur gi miyam da laiki adubu tang nipan du europe matam da di flop sale bas ani khak Trojan horse oina thai ama maisa ama na chorsampur rom de sakraga mathau tawdana adum leigre that means free movement to di leitre madugi numitu da ta ibadi karino hai matam da government of India na potsa makhata na sathaba haitre natraga sathaningdre haibagi pot ama lae Sinani tongan ba kainona mi singna tongan ba explanation mayama ma pire iba karana mase proxy war ne proxy war means mase government of India na cookie season raga maite gi mathakta landa bani haiba narrative sama or explanation nama la iba masi su all together la le haiba di yaroi all together chumabra haiba dugi di evidence ingonda di lejadri adu natabida government of India na Iran sa
tasengna laksandribagi maramdi government of India na cookies sing asa some other purpose gi maitai gi mathakta landa dabagi wana tabada some other purpose gi maruoina Myanmar da kari da irang tauri ba sa masida makoina season na ba yana ba tauri ba ni ai ba atopa geopolitical explanation mayama ma lai madusu pangchum chum pulap chum gada bara natraga pulap la la bara hai ba sisu evidence lai ba nate sigi conspiracy theory mayama ma thoglai ba sina ai khoi da irang asa masi laksan na bo hona dasu kaino sa masigi ano ba explanation ano ba conspiracy theory mayam lak pasina aikoi gi solution thi ba dasu amuke hana samam na halle proxy war ni haibasin da taseng na chum taraga di khanari ba sa kugi ga khanari di landra ai ba gi question nama la e injal la iba mi du da kaino ngasai aina kaino da taza ba da hui ngor di hui bu thi na hui bu du government of India ne na koina khantara di kuki da khanaba gi mahuta hui bu singa du da or hui bu singa du gi institution singa du da or agent sing du da koina inbam thok ne ba kuki du di secondary amu oi ho re ba if proxy war ne be se khangaba aduga injali ba mi se government of India ne se khangba taraga di koina kuki rom da Churasanpur rom da mai on ba budi Delhi da mai on ba ne hena ma kadu wapa sai ba aduna koi da explain conspiracy theory me am to only se kari gi noi matam da irang sa no gi sum sangdarak pasina conspiracy theory me am ma thogle ine ba si phan na bagi si phan ge hai taraga di koi na kari tau ta ke hai ba sida koi gi koi na thajari ba po cha sab yung na amu khatang lepam change government of India na su parliament na nong na ama haini Jaishankar na ama haini prime minister na ama haini Amit Shah na ama haini Rajya Sabha na ama haini Lok Sabha na ama haini Somda na Biren na ama haini dagi kaino president BJP ki Manipur president Manipur state ki BJP ki president na ama mo haini sigi punghai da hai leiba war on drug ne na haibadu nongta national leaders sing na haidri adu ani du manadri de kaino ani du synchronize da rakan da potu makoi gisu si BJP gini natraga na mase government of India gi narrative sto communal riot oino ubiri bra drug ki oino ubiri bra illegal migrant oino ubiri bra mapan gi sakpa extremist na Manipur gi stability asset thugai na ba torok pani haidana ubiri bra ugadaba amakhak uraga natraga ugadaba ama ani punjallaga madugi narrative sama madugi kaino ama semgatpam changi adudane ba response tawgadori se aduga somdasu अखोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कशन तौरीब मैम से नोमना जियोपॉलिटिक्स हाईनी नोमना कहीं से प्रॉक्सी वार ने हाईनी नोमना काउंटर इंसर्जेंसी की इरांग से तौहनबने हाईनी मेनी मोर हाईरीब मैम से अखोई कहीं से अखोई स्वाई नेरेटिव्स तोान मे 3 तौरीब पोट अदुदी मैतेना ST ओनब यारोई अखोई यानिंगदी हाइबगी प्रोटेस्ट रैली नि मधुमदी सेंगे मधुगी नुमितु दा उखरुल दा चटली चुरसानपुर दा चटली कांकोपी चटली सेनापति चटली उखरु कइनो दा मोरे दा चटली सिगी यानिंगदब से मसिगी यानिंगदब सिना तपना कुइरा अकांदा प्रोटेस्ट अमदगी कमाई तौदना a protest against the inclusion of kari maitai in ST list masigi protest tawrambasi dagi kamai tawdana separate administration adudagi union territory gi demand se chathagri bano haibasa masi kamaina utho even no haibatamda aikoina irang sa kuihan baduna na aduna hauze aina uzabadadi government of Manipur sa central su laira central government su laira Manipur government sigi stand se kaino makoina kari irang se laksan nava government of Manipur na mado PR oiragana governor na natre haragana hanagi popular kaino du lairing aidana Siri Biren na natragana anuga lakadawriba if lakpa taragadi akoigi popular government tugi leaders sing aduna madugi kaino sa in short
BJP ꯑꯃꯗꯤ BJP ꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯣꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯍꯟꯅꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯍꯟꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕꯒꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯦꯡꯒꯦꯖ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯣꯗ ꯃꯦꯞ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ